بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله ituresho rasnu ke Allah subhanahu wa ta'ala ngola pedoro kere ido lepita ipuchu kai jamama karrenyesho ke Allah jesakin mameje nabi wako Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inachana irokono ni ijaito ma aisisha nada ikamanara kida aparashano atomon no awasha kola pala Ramadan ido okaisisha rainada ikamanara kida akwarenin na Lailatul Qadr rai akwarena epedora rawun aparana dopet kotoma aparashanu ponu atomonu awashanu nesda ebale nabi kotoma hadithi ne buntaneje sahaba Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ebale Ibn Abbas konata anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala bebala ayaka ya Allah haipuchu karanyesho ya Allah jesa kinasimama kiata marebe iltamisuha fil ashir awakhir min Ramadan be omwata kware ngini fil ashir to maparasha atomon no awasha kola pala Ramadan. So akware ngini eraina ija ito mana parasha no ponu atomon kola palo Ramadan ni sabala nabi be iltamisuha omwata inyon bapale kinetebe ijana kesilo kasuban koto mana pare shanguni ikamuno esarrengu adomuno akwarengi otomana haditha che ebalabe pedora raunu akwarengeni akaisareni diopete kola pala Ramadan arabona takaisara uni arabona takaisara nukan arabona takaisara nukanyare noi arabona takaisara nukanyangon pedora kwarengeni ai toro koto mana para shanu kwenye ibusa kinto na malo kasubana para shanu kierato mon teteroni kamnarre na ira mamu jije na akwareba ipera itora akwareba nibo so nesi busa kinto ne ai malo kasubana akware no kiere ejana kisilo kasubana kwenye noi epera raunu akaisara ni diopete araibona takaisara no uni akware na kaisara nuni araiba takware na kaisare anu kany araiba akware na kaisara anu kanyare noi akware na kaisara anu kanyare araiba nati akware na kaisare anu kanyangon to mana akware ngopongun e pedora akware nini ai toronen ne balo ni ba akware to mana omwara bunu erai akware ne sibere geuni do apara ne ebuni ongaren so akware ngin araita mon ba kaisara ni diopete so akware ne se geuni do apara ni do ebuni moyi walu ni do moyi so ne sa poluke so iltamisuha fil ashir awakhir omwata akware ni rauna de rai to mana para shanu pono atomono kolapa ala Ramadan ni sabala nabi to mana hadith ne buntane je sahaba Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا النبي كي الله أتمر به من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه بلا النبي به يدستون نكرني كم نردم أي جانا كن لو كسبان أي ما لو كسبان أي بوا أكوارنين أي ليبي دي صلاة تهجد قيام الليل صلاة التراويح ريبونت صلاة العشاء جماعتان صلاة الصبح جماعتان ngunu kere keda swala iche ngunu wa nawafil ze sunna ngunu kere lipi ikamu jarren toma akwarengine jana kin lokasuban ghufira lahu ma takaddama min dhanbi ebun lokasubani ai timi ai shono apondia kanarata kere nuwe somata jo ngunu kere bun lokasubana shono ikamu jarrengu ai jana kin lokasuban koto makware angin to makware ngini ibusa kintoni ai lipi iduwa ilwe puwa kandoi lwe gela narorni ijao ni keda iborui koto no ikoto makupa kolongana do akoto sibu biboroto luato makujuda so ibusa kintona ai lipi duwa ilwe puwa kandoi koto makware anu kere
angoli kware to ni paranda mere ba kware bon ara para shanu kera tomon kware ke da paran kere lipata idua ilwe gela amma ta loka subhana ayauti bada no wi puaka no ikoto mana para shanu. So ejai haditha do petena bunda nyeta kini ne bunda ne jai sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha obu nyesi inyeti enabi ki Allah subhanahu wa ta'ala atamarbe madha aqulu in waffaqtu laylatal qadr be inyon be duala peronga shom arika mo ngarren adumna kware ni na laylatul qadr an be duay bo sakinto ngai shom ko to mana kware ni fa qala laha an-nabi sallallahu alaihi wasallam quli obwena bi ishaki sayyida Aisha be ikamu jarremu adumna kware ni aramata jana kin loka suban ko to mana kware ni kuli oshome dualo ta ilipe dualo ta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni abon kini ber bonge dualo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nyon bapolo ke dualo erele duale jokono yona ilipe to mana parashano angoli paran siri missing ara do paran jay lipe dualo angoli sawa ake polo ate marbe Allahumma okwelo kasbano kwe Allah innaka afuwun abete chut irajo li siana noi tuhibbul afwa ido imina jo aishono fafu anni as ishono yongo akadi akanareta Allahumma innaka afuwun be abed okwelo kasbanka okwe Allah innaka afuwun abed chut irajo afu is among the attributes of Allah, among the 99 names of Allah, al-afu. Irajo afu, irajo Luisiana noi. Tuhibbul afwa, ido iminajo aishono ikoni bule sun. Fafu anni ishono yonga kadia kanareta. Idualo ibusa kintoni, aya unukoto mana parashano. Ara mjiji nesho moto mana mwarabu, ushomojo koto mana teso. Nare lo kasubani jemi angajipsine be pupa angajipsine nara nesi esubitoni do suda subuna angajipsine kire nyeseje pupa angajipsine kire so ilipi joke da akoni teso pupun lo kasubana koni ilipe akoni ilipate koni dua pupun lo kasubana koni dua so ejana kisa yata kisa ejana kilo kasubana ilipati dua sune ilipua kanoi koto mana kwaresha no ilipati dua sine lwe pwaka noi mame chama ikitona ilipi idua sine lwe kiene sine lwe kiene tiluche lwe lami tiluche kutoma na parashano mame joko noi mme joko so ilipati dua sine lwe joko ka burungu lwe kuto jokere kutoma na kupa kolongana ilipi loka suban ikamu nujarin lakini imanan wa ihtisaban inshallah ta'ala shukran wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan وأسعد الله أوقاتكم وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.